ki te whare here here. Kāti ko te mate pukupuku ki te whare tangata te tino kaipatu wāhine tua ono o ngā momo mate pukupuku katoa. He kaha ke tāna patu i te wahine Māori i e rā atu. Kei nō wai tētahi hōtaka hauora hou e angi tūana, engari ai rānei ka whai tātou i tā rātou tauira. Ia ono te kauhaura, ka mate tētahi wahine i Aotearoa mā te mate ruakano, he tataurana mō kino e mōhio nei a Ruby Smith. I was actually pregnant when we found out that I had a cyst that was growing. Unfortunately, my care team were convinced that it was not ovarian cancer due to my age and the statistics. When they did take it out, they said, oh, it's definitely cancerous, and unfortunately it had burst, which meant that I went from a stage 1 cancer to a stage 3. Mena ka aro atu kina whakahoutana o Norway me te whakapiki i te mana ki mena aro takina, he hae kore ai tātou. E kia nei te kairana hau a Alicia Didsbury, ko nā wahine Māori e mate nui ana. What we see where different countries have a comprehensive plan to combat ovarian cancer mortality, we see that there's a coordinated response, there's a national standardised protocol, and there's a concerted effort to try and reduce those mortalities. Kei te hapa tonu te rānei hauora o Aotearoa i ngā wahine Māori ki te mate ruakano, kaore he puana arotake moata, kaore he hōtaka arotake o te motu, katoa muri te wā whakamātau, he tina ratona hauora haumaru mo te Māori. What we're seeing is that for Māori and Pacifica women, they are not getting diagnosed early enough. So 50% of our women are getting picked up in ED, and that really they're getting to crisis point before they're being diagnosed. Ahakoa ono te kaumā whā miriona i tuku atu e te kāwanatana ki ngā ronoa mo te mate pukupuku, e ai kia Ruby Smith, kua mahu e noa te mate ruakano. We need more availability to see a GP, and we also need our GPs and doctors to take us more seriously. If we have got symptoms, we need to be able to have access to getting tested. Ko ngā tikana o Norway, he ronoa hou pia mā tātou. Hei mana ki tika i ngā wahine katoa e mate tonu ana i te mate ruakano. Line nitu i tupou, te karere. Ka tahi anoa kahurangi Lisa Carrington, ka whakawhiwhia ki